uhoraho ashemagizwa atadutanze. Uhoraho we ushemagizwa utadutanze. Uhoraho ushemagizwa utadutanze. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse natwe tuvuyemo turorokoka. Haleluya. Mureke twishimire umwami ku mitego yacitse. Murazi imitego twarenganye, murazi inama z'umwijima twarenganye. Imitego iracitse natwe tuvuyeyo turorokoka. Shalom. Amahoro ya Kristo Yesu agaze imitima yanyu. Turashimiye cyane ngene muramukurikirana ibiganiro byacu bya CANAAN TV. Yesu abahezagire, muri kumwe na Patrick Ndayishimiye. Nkadusenge. Turaguhaye icubahiro Mana. Turagushimiye ku burinzi bwawe butangaje duhora tugirira. Icubahiro n'amashimwe bigarukire wa Mana we. Kitondo kiza cy'umugisha duhaye turagushimiye. Bwiza bwawe bugaragare ku buzima bwacu Mana. Twirwa n'umugisha uva ku Mana. Haleluya. Icubahiro garukire mu izina rya Yesu. Amen. Ndashaka ko dusangira namwe iyi zaburi zibiri, 124. Ndashaka ko tuhimbaza umwami, twishimire uburinzi bwayo. Haleluya. Ndashaka ko dushimira Imana uburinzi bwayo, twishimire ineza yayo twabonye. Iyi zaburi iravuga ngo iy'ABA uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu. Iy'ABA atari uhoraho. No kuvyuka kuva ku gitanda tibari kubyishoboza. Iy'ABA ataza kuba uhoraho ubukiri hari. Abo mwiganye, abo mwabanye, hariho benshi batakiriho, ariko uhoraho yarahabaye. Uyu munsi sifa kwa Mungu, uriho urahumeka. Iy'ABA, haleluya, iy'ABA uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu. Nabe ariko wewe, hano bavuga ngo nuko Abisirayeli bavuga none, wewe nawe vuga ngo ndagushima Mana kuko ari wowe wahabaye. Mwami wacu yarahabaye. Iy'ABA uhoraho atari we mu ruhande rwacu, hamwe abantu badukurira hasi. Hari igihe abantu badukurira hasi wabimenya utabimenya. Hari igihe turwanira intambara dusinziriye twebwe n'amakuru. Haleluya. Kubera urukundo dukunda Imana yacu yabwe icubahiro. Iy'ABA uhoraho atari we mu ruhande rwacu. Baba baratuyongobeye tukibona, hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe, amazi aba yararengeye rwose. Isuri iba yararengeye ku bugingo bwacu. Isuri iba yaraturengeye rwose. Amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Amazi ari giye duhura n'ibibazo bigasuriranya imbere n'inyuma, biba byararenze ubugingo bwacu. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yawe. Mwene data, uhoraho ashemagizwe. Hari ibyo wabonye n'amaso yawe, hari ibyo utabonye, hari ibyo byabereye mu isi y'umwijima, mu isi y'umwijima, bigwanya ubuzima bwawe, bigwanya amagara yawe, bigwanya ubuzima bwawe, bigwanya urugo rwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umurongo wa 6 wavuze ijambo ryiza. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yawe. Uhoraho ashemagizwe atadutanze, atagutangiye umuryango, atagutangiye abana. Tuzabyuka mu gitondo Satani agatega imitego, akayitega mu nzu, akayitega hanze, akayitega mu madushe twogeramo, akayitega impande zose, ariko uhoraho ashemagizwe atadutanze. Haleluya. Inama za Satani zafashe ubusa. Haleluya. Uhoraho ashemagizwe atadutanze. Uhoraho we ushemagizwe utadutanze. Uhoraho ushemagizwe utadutanze. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse natwe tuvuyemo turorokoka. Haleluya. Mureke twishimire umwami ku mitego yacitse. Murazi imitego twarenganye, murazi inama z'umwijima twarenganye. Imitego iracitse natwe tuvuyeyo turorokoka. Sifa kwa Mungu. Umurongo wa 8. Ugutabarwa kwacu kubonegwa mu izina ry'Uhoraho yari mu ijuru n'isi. Ugutabarwa kwacu kuva he? Kuva mu Uhoraho yari mu ijuru n'isi. Ugutabarwa kwacu, ugutabarwa kwanje. Haleluya, haleluya. Ugutabarwa kwanje kuva ku Uhoraho yari mu ijuru n'isi. Ugutabarwa kwanje niwe mutabazi wanje, niwe wahabaye. Haleluya. Meze nk'inyoni ivuye mu mutego w'ubutezi. Umutego yarateze. Hari imitego myinshi twagiye dusimba, hariyo twakandagiye, hariyo umva, hari ibyo baduteze turyamye turabyuka. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yawe.
uhoraho ashemagizwe atadutanze. Bavandimwe, mureke tuzadushimira umwami ibyo yadukoreye. Haleluya. Tuzadushimira umwami, turirimbe tuvuge ngo mwami uhoraho we ni wowe dukore bikomera ko turanezerewe. Haleluya. Niyo yabikoze nako turanezerewe. Zaburi 146 umurongo wa mbere. Hamwe uhoraho yatugarukana abisiyoni bari barambukanye ari inyagano. Twari tumeze nk'abarota. Hari igihe duca mu bibazo bitandukanye tukamena nk'abarota, ariko uhoraho ashemagizwe ntiyadutanze. Haleluya. Hari igihe duhura n'Imana, uyu ni jewe ugiriye gutya. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati uhoraho yadukorera bikomeye. Haleluya. Uhoraho yadukorera bikomeye. Niko uhoraho yadukorera bikomeye, natwe turanezerewe. Uhoraho ashemagizwa atagutanze. Nezerwa. Haleluya. Uhoraho ashemagizwa atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Satani aratega ku murango no mwijoro, ariko turafite Yesu, turafite ijambo ry'Imana. Muvandimwe, reka ndagusabe uko uvyutse, saba protection, saba uburinzi. Iciyo migabo ya Satani naho utari kureyibonesha amaso irahari. Yice, vuga ijambo ry'Imana, atura ijambo ry'Imana. Hariho misile mperutse kuvumbura hano muri Zaburi ya 35, ikigwanisho gikomeye cyane, ivuga ngo uhoraho we burana n'abamburanya, undwanya n'abandwanya. Hari igihe Satani aduhagurukiriza abanzi baturwanya, bagwanya imwemu yacu, baturwanya imbiri yacu, batugwanya. Uhoraho we uburana n'abantu, urwanya abandwanya. Fata inginzo nini na ntoya, uhaguruke kugira ngo ntabare, kandi usohora icumu rikimoto, urwanya abampiga. Ubarije umutima wanjye uti ni jewe gakiza kawe, ni jewe ukurokora, ni jewe gakiza. Ubarire umutima wanjye ngo ni jewe gakiza kawe. Ndagushima ko ngufite Yesu, ndagushima ko dufite Yesu. Imitego y'abatezi izofata ubusa, tuzomena nk'inyoni zivuye mu mitego y'abatezi, tuzaririmba ngo uhoraho dukore bikomeye. Haleluya. Nubu ndagusengeye ngo uhoraho uriri mutima wubwire ngo uhoraho niwe gakiza kanje, niwe murinzi wanje, niwe murinzi w'abana banje, niwe murinzi wacu. Haleluya. Niwe murinzi wacu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Wimidiwe milele daima. Umurongo wa 5, umurongo wa 4. Abarondera ubugingo bwanje, abarondera umuryango wawe, abarondera abana bahawe, abarondera akazika, abakurondera ibyawe, abarondera ubugingo bwanje bamaramare bateterwe. Abagira inama yo kugirira nabi basubizwa inyuma bicwe n'isoni. Inama zose zo kugirira nabi zisubizwa inyuma zicwe n'isoni. Inama zose zo kugirira nabi zisubizwa inyuma bicwe n'isoni. Abagira inama yo kugirira nabi basubizwa inyuma bicwe n'isoni. Babe nk'umuguruka utumurwa n'umuyaga, kandi umumarayika uhoraho abahige. Babe nk'umuguruka. Haleluya. Ibyo Satani agutega bibe nk'umuguruka utumurwa n'umuyaga. Haleluya. Itumurwa n'umuyaga. Haleluya. Inzira yabo ibe mu mwiza n'ubunyerere. Inzira y'abanzi, inzira y'umwanzi Satani ku buzima bwawe ibe mu mwijima n'ubunyerere, kandi umareka uhoraho abahige. Kuko banteze umutego mushobo nta nyanduruko, kandi bimbiye ubugingo bwanjye nta nyanduruko. Kugesezo kuba ko giturumbuka, kandi umutego banteze abari gufata ubwabo bawugwemo bagesezwe. Satani yica inama z'umwanzi ku buzima bwawe, yice inama z'umwanzi iza gutera. Satani yica inama zose z'umwanzi zibe mu mwijima n'ubunyerere. Haleluya. Zibe mu mwijima n'ubunyerere. Ibyo akora ku buzima bw'abana bawe zifata ubusa. Mwami Yesu akuzigama, akurindisha imbaraga ziwe. Izina rya Yesu zica inama zose z'umwanzi. Hano bavuze ngo marayika mwami Imana azogenda yica inzira zabo zibe mu mwijima n'ubunyerere. Uburinzi buva ku Mana bube ku buzima bwawe. Data, turagushimye ku burinzi bwawe, turagushima ko ari wowe uzurinda. Baravuze ngo utabereye amaso ya gisagara ngo abarinzi bo kibera ubusa. Turagushimira Yesu, turagukunda Yesu, turakwizeye Yesu, ntawuhanye nawe Yesu. Icyubahiro gerukire mwami, icyubahiro gerukire Mana, ni wowe umurinzi wacu wo kwizerwa. Amahoro arakomeye n'abantu bose ashibamira imitima yacu mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.